Sanibona, ngelinye ilanga ke ngangiyembazwana kwase kuntambama nje. Wayeseshayile nje 6:15 ngiphuma nje. Babe u15 nje abantu engangibalayishile yayigcwele nje imoto ngisho njalo. Uma ngiphuma nje ngithi ngiyajika bese ngimiswa yenye insizwa lapha ingimisa mana mfowethu mana. Sanibona anini embazwana ngithi mina usiyakhona. Bese ngithi hayi ngena mfowethu cishe wayigeja le moto. Bese uyavula isicapha ubafolo bese kuba khona nje intombazana la ngemuva ethi nje hayi igcwele nje imoto. Ngani igcwele imoto uzongena phi? Yabo ngizokuthi chifi nje ngize nje ingicasule into ayenzayo lo sisi bese ngijika ngale ngifike ngisivula sliding door ngithi hey ngena wena. Athi lo sisi hayi akangene bhuti akangene kodwa ke mhlasimbe ujwayele ukuthi mawulayisha abantu kube ngathi ulayisha amasaka nje maye ngena lapho uzoyibona ufana nobani. Ngithi uqunga isibindi novalo same time ngithi mina ho ngani ethi hayi akangene phela ngoba le moto igcwele. Yabo nje ubhala lapha nje ibhale nje ukuthi 15 seated passengers certified to carry 15 passengers ngizokutolikela ke ithi qinisekisiwe ukuthi izolayisha abantu abawu15 abahlezi. So maye ngena lona nje hayi uzongibona ngifana nobani. Hayibo ngicasa impela nje mina ikahle wena sisi nabantu bawumzele emotweni bethi nje awakangene bakithi akangene kuze kusukume nabanye odrive impela nje bethi hawu kwenze njani ngithi mina nangu lo sisi uyanqaba ngene ethi hayi akangangeni ngoba igcwele imoto uzohlala phi ngifuna ngikhombisa ispace sakhe ngithi mina uzocupha nje lapha angahlala nje phezulu kwesikhwama sakhe angacupha lapha futhi ke ngangihamba ngosiyaya mina isikwele sinama city amakhulu u44 nje ushayeka kahle nje uyabona nencinga indawo nje ubona ukuthi ingcono futhi sekuhlwile hayi ancanga lo bhuti naye Nkosi yami hawu ngiyacela sisi ungathathi kanjalo manje bagwaza ingane yami le isesibhedlela manje akuvumi ukuthi akuvumi ukuthi ngilala ngingabonanga ukuthi ulimela kanjani umntana bengithi ngizohamba ekseni manje kuyala athi lo sisi uzomenzani unani unayo udokotela yini wena unayo yona i-first aid nje yona first aid unayo yini athi lo bhuti anginabe sithi uyokwenzani pho athi lona ungenzela ukuyombona sothi hayi akungathi phela bhuti mawuvelelwe inkinga bese inkinga yakho uyithwesa thina /overload thina manje right wayeqinisela usisi angifuni uqamba manga wayeqinisile yayigcwele imoto yayingekho indawo kuhlala ubhuti kodwa sometimes kuba nama exceptions athize ngisho lo niphoyisa lomgwaqo imali simisa uyakwazi ukumchazela nje unduni ukuthi hey sibone sekuhlwile bezosala thini lona sibone sekuhlwile imali ayikho umama sithe akamgona umntwana kuba khona lezo zinto ezikanjalo okwaziyo ukuyichaza mhlambe iphoyisa likuwonisha ukuthi ayungayijwayele lonto le likudedela uhambe so nakulokhu ke sasicabanga lo bhuti ukuthi since eyibeka nodaba lakhe futhi uyembazwana kukude sekuhlwile unalento akhala ngayo edinga manje ihumanity esidinga ubuntu ukuthi athi umuntu awubakithi ngoba umntanakhe unalenkinga wanqaba usisi wanqaba wazwa wathi nje kimi webhuti mhlawumbe awungazi mina ngenza LLB eUNISA mhlawumbe ke awazi ukuthi isho ukuthini lonto leyo kodwa ngizokuprovela mina ngendlela so ufike embazwana kobe sekucacile hayi ngishawa uvalo ngicabanga abameli ngicabanga amaphoyisa ngicabanga ikhulu zamaphoyisa ngicabanga abanye abameli ngabathinta lo sisi ngicabanga sesivinjwa phambili sengiboshwa kanti ungikhuzile hayi kuvele xesena lo bhuti qala ethi hayi bhuti esho ke imbafo hayi khululeka ngane yakwethu ngizohayika ngizobona ukuthi ngimisa kanjani ngoba khona ngolala embazwana khona hayi nangempela ke siphuma nje simuncu sonke emotweni nabantu bamuncu nami ngimuncu nje lo sisi lona yabo bese ngithi hayi lona ngizomlaya lo ngizolithola kodwa implant ngizomlaya kanjani ngingena egarage angisaceli nakucela kubagibeli ngithi ngizama ukulaya yena instead ukuthi alaye kusisa vele ehle ayothenga airtime angithi vele ngiyetha mina manje la ngangayixoxa vele le ndaba bathi abantu awongamshiyi ngani ngithi kunzima ukumshiya ngoba ngiyetha wangena nje wavele wendeni lapha wathenga airtime wabuya fast wahleli nje la esithini semva kwami hayi bese ngiyikhipha ngithi hawu ngeke ke engilawule ukuthi ngigijima manje ngifuna ukuyithinta imoto angiyishaya impela 120 ikhumbi ihamba ngo100 ibhaliwe ngisho la ngemuva uthi 100 nje mhlawumbe nibeke bobona 100 obhala ngemuva kwetekisi nje usho ukuthi ikhumbi ngihamba ngaleso speed akukho kunyayiya kufuneka iyeqe lapho ezinye size zavalwa impela ziqi nje ku100 ngisho ngayixoba kanjani ezethu ke zayigijima kodwa kwakuba wo controlayo since amaphoyisa azokubopha ngithinteke ngingena N2 lapha ngithinte 110 120 130 140 ngithi ngifuna ukumlaya like yabo nje ngifuna ukuthi ethi bhuti hayi ngeke ehlise ijubane wona umthetho lo instead usisa ngihlele efonini wayehlele efonini nje la sisi avela ngiyamusa lapha utshela lo mbhemu lo angabe umbhemu ayikhuluma naye hayi sizofika khona manje hayi iyagijima noma bengayethembi iyagijima hayi bese ngiyayehlisa ngithi awu ngeke
angifuni again lutho, angifuna benefit lutho nje, ngifuna khona alayeke bese ngivele ngisehlisa ispeed sibeke nje emthethweni 100 90 100 90 190. Angifuni nje ngisho ukweqa kancane ngithi 101 noma 110 ngishaye sebuseka-ke kuhamba nje kuyahlwa, ngiyabona kuba kuya kuba mnyama futhi nje hluhluwe sekumnyama impela ukusuka ke empangeni uyehluhluwe cabanga safika ngo-past 7 ngoba kuyaqeda nje awu past 7 kanje. Hayi siqhubeke nohambo kushawa 8 sesidlula komnqobokazi kanje singena esiqiwini sinqamla esiqiwini mawuphuma nje esiqiwini khona indawo ukuthi kusehlula abantu lapha avele sesathi uyasala khomba nje indawanyana ngeke abathi cela ungishiya mina bhuti lapha. Hawu ngithi nakho kwasha ngithi uzosala lapha sisi athi hayi ngincika nje lapha kulesa sihlahla ngithi mina isitobha sikho lapha sisi athi hayi ngiyama bhuti imoto lapha ngithi mina hayi wesisi usufuna ukuqhoba lengqondo yakho ye-LLB ke manje wena usufuna ukungibophisa wena ngizwe ngami umthetho wazi left and right up and down uyawazi nje umthetho wena nje ufuna ungibophisa mina ngizoma la nginesithombe khona sitekisi bayitshela abantu ngiyadlala ngadlula lapha khomba khona ngadlula qalwa ngibalela uyasebhuti seku2 kilometers away njalo lapha engiyakhona uyanjalo bhuse u3 kilo ngaza ngawe imali phambili ngathi ngithi ngawu nasi stop sengathi sebhasa engathi stop nje sakhiwe ngathi kunane shelter eceleni bengiphumela eceleni bengifike ngiyibamba lapha ayididizisana ke manje akafuni ukwehla mangehla lapha yazi ukuthi kusemufa kanjani yabo i-wrong into engiyenzayo I know ukuthi i-wrong mehlisa ukuthi kodwa ngiyamlaya ngifuna ukumfundisa isifundo sokuthi abantu bayabhekelwa njengoba simisa imoto eceleni komgwaqo nje istop singekho usukubhekela yena umuntu mayiphoyisa liqhamuka liklasa wena mayekwazi usisi ukuthi uyayidinga ifavor yokuthi imoto ime la ngame wakhona simshiyeleni pho la bhuti ngiyamtshela ke mina ngimile njalo ngithi mangisuka lapha sesijalo ngiyoze ngiyama stopini silandelayo ayi wayiqala ithatha ikhwama esukuma kodwa i-wrong lento ezayo ayi ngithi mina nalo yabhuti simshiye lapha emuva nje beku-wrong ukuthi simgibeza kodwa bekumele sithi ukuyibhenda kancane imithetho ubend the rules a little bit senzele ukuthi kube khona umuntu osizakalayo hayi ngoba mhlawumbe kukhona ukuthi nami lapha nje bengizowabhenda ama-rules ngimela kufanele ngingami khona ukuthi wena wehle eduze kwakini hayi ehle ke lo sisi sethukuthalo uyaqhuma wehla nefoni washuta i-registration number plate yemoto washuta nedisk washuta nami ewindini hayi ngavele ngehla ngathi hayi ungangitshontshi musuku ngishutha kabi ngihleli phakathi emotweni ngicela ukwehla awungangehla ngempela ngambuza athi ngime phambi kwamalayithi emoto uzoba right noma ngiphe eceleni komgwaqo abayishuthe ngishaya flashlight ngaze ngaphenduka ngabheka le ngithi angazi phela mhlawumbe wenzela ukuthi ungishutha amasayidi onke ngamusa sehleka wathi hayi cha bhuti abantu khona ngathi hayi ukuthi ngikhona uwena nje sisi kunje uwena sihamba indlela yonke lena nje uwena osesishiya umuntu le njengoba sikhona nje sisila singabantu hayi ngathi bayahomzela abantu phela bahomzelile kusala lo yamfana bahomzela impela ukuthi hawu lo sisi unenhliziyo embo yabheda njengamanje sebehomzelela mina manje ukuthi hawu kodwa sengazamshiya ngamshiya uyabona mawuzobona umuntu kuvele kusebusuku umbone vele uthi uyasuka nje umbone sengasekho esibukweni fast ngahamba ngayishaya impela ngahamba ngayishaya ngaze ngayofika embazwana sebehla abantu emotweni lapho nje bese siqhubeka nohambo nje sebehamba bayaxoxa abantu uyena obhede eqaleni usale uthi akushiwa ingane yabantu laphana unenhliziyo embi lo sisi usho ukuthini mayithi yena uyofika amvuseni lona uzofika amenze noba ke udokotela unayo ni first aid inkulumo yini leyo kodwa nawe ubhuti wrong ufuna ubhuti wrong amehlisa angaphindise lokubi ngokubi lapho sengithulele nje ngithi mina kwasha hamba ngaze ngayofika ngafike ngabehlisa ngalinda ke ngithi mhlasimbe ezithombeni zami ezathathwayo enumber plate nemoto eyashuthwayo nedisk yemoto eyashuthwayo khona nengiyokuthola namanje angiphindanga ngezwe lutho nje ngaye noma mhlawumbe wabuye wayidelete izithombe lezi noma wenze njani noma wafona noma wenzakalani ngangena indaba ngoba ngangifuna umfundisi ukuthini masingabantu kuyasizwana masingabantu kukhona izinto esiyiyekayo esizenza ama exceptions noma sazi ukuthi akwenziwa kodwa senzele isizathu esithile ukuthi ukucupha nje komuntu kwangasho lutho emotweni wayengacupha umuntu imoto ayiginqa ukuthi abantu bawu16 imoto iyambulala ngisho umuntu ehamba yedwa emotweni yakhe private car afe ungasithi yini lengake simbulele ngoba into inesizathu sokwenzeka kwakhe ngamshiya kanjalo ke mina angana male video yayibona lapha khona.
Siyabingelela ngenza ukuthi siyacela uma uqala ungene kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button le channel yethu ewunqa phambili umgosi wengenza ukuthi-ke lana-ke umaphathanisi uthinta indaba enkulu yomuntu wesifazane onenhliziyo embi. Ngane zakwethu kwakumele-ke avume uma ethi-ke lo bhuti ucela ukugibela ngoba uyaphuthuma, kodwa-ke yena wamnqabela. Icishe ifane-ke naleya ndatshana ethi isongeso, icishe ifane impela, kodwa-ke lona-ke owesifazane wanqaba ukuthi kugitshelwe i-overload. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi waye-right umaphathanisi noma waye-wrong, noma waye-right usisi noma waye-wrong uma enqabela ukuthi kwenziwe i-overload. Mina-ke nawe sihlangane kwi-comment section siphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Danko, bye.